It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Good morning, Accra. Good morning, Ghana. Happy holiday. Ebusia bi cho na no pay emwakwaba. Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadi so. Ene akwakoya for fida wo my Ghana. Ni wiase afa na nyina. Yenuanom Muslimifo edu won baraka the Salah. Happy Eid al-Adha to our Muslim brothers and sisters. Anopa ye cha mwakwaba. Edi abadwumadi a ya to ne din se Anidaso Wɔhɔ Obia so. Every Sabre akopem se no wotwe ne na twire no. Yeti nkonwa so ene eya ye homobo bosom no de to so nsia won fimpim mienu ene aduonunum. It's Friday. Well, today be the 6th day of the 6th month. Ene eye June bosom no da to so nsia won fimpim mienu ene aduonunum. Medika ka chode da se ne ya fofida yenuanu muslimifo ye mom happy baraka de Salah. Happy Eid al-Adha. And I pay coming on. I'm streaming live on Facebook. You know, or by your Facebook page, and so I want to be to me and you be a Zibi Adaroma. What you have to Facebook page, and so on DLFM your Facebook page, and so bar no share link, you know, now one like it, not one swam more for so to me and you be a live on Facebook this morning, and also live on YouTube. And you know, what about also Uber to me and you be a and I pay we are here to serve you breakfast. Holidays edition of Anidaso Wɔhɔ Obia. We'll check your time now. It's about 14 minutes after 6 a.m. here. Mame, Papa will tell me. And I pay. Mami ni undi nkomo kakra. And koma me ne wo bono. Me nkasa nche. Me kasa yeti awaya. Ye futu na me ne wo tu. And then koma me bono. Ma tuni din say choose your friends. Don't let your friends choose you. Choose your friends. Don't let your friends choose you. Why no down for? Why anyone down for? What down for ne say nipa na woka asem kire na wokaka kire obi ana. What down for ne say nipa na wotwetwa wo nanti no. What down for ne say nipa na won pe wo nkoso no. Why no down for? Benifo wakasa wotai kan. Wose nyonko bone se wo brapa. Abraba wo bon wadanfo na wo kan wasam kire no sa danfo no wo pese wo kon nkan wo abrabom anaso wo pese eniyama enkoyi mfama wo nyonkududo nti na mo abo akoto wanyetri ti hwan ne sa wadanfo no adanfo bi wo no ma obi nso betumi aka won nyonku bi si no onua eye no kure pa nyonku bi wo ho no ma wo si no onua ba na pa mi busa se wadanfo ne sa nipa na won pese wo bekoso no and you drop that person. To translate some sokura. Was any pay one pay one cost what? One pay will kind call. One pay will put through. One pay will ye. Nick pa, why ya when young couldn't wear sandy pana? Wouldn't it didn't come out? No, we are some and saying at it. And the side on for no. Drop no. What down for the sandy pana? What you will to me boano? I told that none my basawa brabum. Madam for the say nipa na ene man ko yi a wotumi boa no o support you in times of need no e sa nipa no why no wadam for who choose wadam for no you very very careful choose your friends e mom choose sana pay nkoma me do wudie when Anidaso Wɔhɔ Obia so say choose your friends, don't let them choose you. Medika kadeda penifo ne kaye nyonko dodo nti na bo akoto wanyetri nyonko bone se obrapa bobi so betumi akasa nyonko bi si no nua nyonko bi wo hono ma wo ho ma wa bribia abra wo hia mboa no sa nyonko no is always ready to support you. 17 minutes after 6 a.m. here. Jumadi anu ya Anidaso Wɔhɔ Obia. Ya from Hitman. Wo betumi from me bra kwabna. Mache.
free me more. And my come, when I was saying that, yeah, baby. Be free me more. And my come, when I was saying that, yeah, baby. I'm a background, I'm in Famuta. Oh, so I don't see. But I soon it just yet. Hey, I see that, baby. Oh, that's so sanity. But I soon it just yet. Hey, when I see that, yeah, baby. Mr. Come grand, I'm in Famuta. I'm a background, I'm in Famuta. That's so I don't see. But I soon it just yet. That's what I do it. That's what we just say. When I was saying that, yeah, baby. Oh, my young when I was saying that, yeah, baby. When I was saying that, yeah, baby. Be free me more. And my come, when I was saying that, yeah, baby. Be free me more. And my come, when I was saying that, yeah, baby. Yeah, baby, what's it? Me da me, wanna say yeah, baby. Be free me more, and in my come, when I do I say that yeah, baby. Be free me more, and in my come, when I do I say that yeah, baby. After 6 a.m. here, and we are here to serve you breakfast. Only this edition of Anidaso Wɔhɔ, Obia, and if you're that, for Fidel, you're no Muslim for you, Mambarka the Salah. Our Muslim brothers and sisters, happy holiday. I was a brass of friend after once would was sit back. And if you're not the pay. Also for Seda Fabra 059340 6565 059340 6565 0534 050 199. Yeah, then Uncle Pan said, I'm coming to me.
One hour name the Yankopon Yama one. One for trading up said that need the beer. Yanko Manasona for Yanju was said that. Hello, good morning. Morning, DJ Hitman. Yes, sir, me patch for saying. Piano Casa free. And that's my birthday for special birthday. I invited. Oh wow, happy birthday, piano. Yes, you did Hitman. DJ Hitman. You that's it. That's it. Attack is over. No matter how I catch on. Me patch on pay. Yende Yankopon say. Yende Yankopon say. That's it. That's it. Yo. 0593406565. 0534050199. Hello, good morning. Good morning, man. Yes, sir, me patch for saying. But your man is like on Obojo. You man up pay Yende Yankopon say. Na pai with the miati someone they be acting and every time phone na and every Friday you be any say. No crap. And at the from United will be asked. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning, Daddy. Me But I'm what you say. Me patch who your pa. What are my friends saying? But you say me anti-comfort, me favorite pig farm. Anti-comfort and pay Yende Yankopon say. I no pay that Christo I say. Oh, not don't be what time they are doing yet. My mama cause I did the yes, light bill, solid bill, but on the dear. One my bill beara. Me don't say. Me that's mommy maybe unqua. Any most of was stadium walk one. Me that Christo I say. Oh, now don't see. Amen. Amen. Good morning. Morning, Hitman. Me patch your friends say. Oh, Mama Esther net to say. Anyamia mo me ma me ka baby ti na oh kafra me ma share ya san hunu han no bio ya san ra na watchi fufuro mu na nyame aye bi amaye no kre nti ya dana fi bebre e wada di Lumba ne na busiafo enkwanso Hitman woni wa busianso enkwanso na me nso me ne mabusia enkwanso ewrade asenya me nka mo ho na mo nkoso na mo nkae ye say ya sem fatade bia me ka o me kasa radio so da ji da di Lumba radio nice one dana fi pa nya me nka ne ho na TV station ra. Amen. 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 Mama Esther, good morning. Good morning. Me patch your friends saying. We Doctor. Mentrimpana. Sum. Doctor, don't pay Yende Yankopon say. Yeah, the da Uchitiampo Yankopon say. Ushe apia yeshasia. Menua inkakra odie ekọ na mehwe we no nyina na meka ne se the da Ewurade ase opempenso ode me ne yere ene me ma ode abedu anopai adomani nti amen. Our Facebook page is DLFM 106.9. Baswana wants to share link no for Frobin so to me. Hello, good morning. Yeah, hello. Me ba che fra say. A je fra mi Sakode. Sakode no pay Yende Yankopon say. Yo, me da say. Me da nyame ase. Ano pay ene fu afofida. No kre. Wa hwe me ni mabusia so. Wa ma bone bi ankan. Wa hwe me ni mfie fu so. Ama bone bi ankan. Ma sorry for so. Ama bone bi ankan. Madwuma for so. Wa ma bone bi ankan. Ye de Ewurade ase. When you are my adomunti. Amen. Amen. I'll pay Facebook and Enquiries the WhatsApp messages in the Yankin Kai. I tip that Facebook page also. DLFM 106.9 live on Facebook. DLFM live on Facebook. Obano share link no. If you want to to me, hello, good morning. Good morning. Come to Mrs. Nita. Yes. I don't pay Yende Yankopon say. I don't pay a hate what it. That's a power. Rather, Mother be I hate to say, Amen. Also, there, Radias, money may boost me. I don't pay Bonivian TV in Hoye. Now I know a down for Father for Pra. Now to me, Barbara Bonico William. I down for Bonnet say your brother. In Yen see any Madi. Was me uncle, I will father who called saying, Luke and Gracium.
don't quite agree. I'm sure movie be na short time na yet nyame asentia. Odi ayonko fu echi o ne ma mi tunu fu awon till I show. Enya azent me na twaye. Adan fu bi enu o si wo ma me na no so no. Yes play. Yen nyina yen hwa ayonko ayefa. Ne fu yen ntwe rade se nko so na nyame asen na bibia be yi. Amen. Amen. Mrs. Minta. Good morning. Asante Zongo. Yes, sir. Asante Zongo. Missy DLFM, Menamana Bomidamo. Asante Zongo. Minuno. Mina Mitranzongo, what 31 years. We live a very bien yasam. Any mema baraka da sala. Baraka kade. Alabama. Ami. Asante Zongo na opeya da nyankopɔ ase. Mo. Sir, afisiana druse dia. Na Asante Zongo. Mene me ma ye ho anka. Ya wasumdwem. Ye bu papa ma ye mfikua na so kono ranchi yai. Baleri anchiri yai. Chicken pox ngu yai. Etidia me kan say. Fi hwo nyame sumu no. Ansana wawo. Ewiya se japadi nyinara wo be dani eja. Oh, oda sani yai. Fi hwo nyame sumu no. Ansana wawo. Ewiya se japadi nyinara be chomako. Minia. Ojago bonka ya ho. Amen. Na omwa yai. No bi so hear me number. Second ayini maba ne me the amount why. Mate. Asante Zongo men so me da say. Good morning. Good morning, DJ. Me pa chef for say. Me pa tu mama celebrate my jolasto. Ana pay na nyankopon say. Hitman. Nyankopon shira na sempa na wasandi abreya no pay. Yo. Nyankopon ka ho. Amen. Na me de nyankopon asema onka no ebusi nyina. Amen. Isa to aso de nyankopon asema papa daddy Lumba no ebusi nyina so mo nkwa. Sana mi sande nyankopon asika sia ma de le mefo nyina mo nkwa. Mi sande nyankopon asika Mami sumin bebusia. Ene Mr. Fred, oh my last stop oh boy me dani dena. Me de nyakupo asemo ne busia nyina o Yesu di muti. Amen. Amen, mama. 0534-050-199. Yeah, so for us a Hitman, good morning. I thank God for how far he has brought me and my family. Hello, good morning. Hello, good morning. Me patch for us say. DJ Hitman. Anything you Katamansi. Ana pay na nyankopon say. We na no pay so nyame adumara kwa yeda so ti ase dia. Ye kasa ase dan kan din mu ayeye nkan din. We na Mr. Odoba Yesu so adum si amen. Amen. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Me patch for us say. David. And then my birthday. Okay. And you and you'll be an answer. No crepa. Amen. Amen. Happy birthday, Uncle Fama. Why? Happy birthday. Right. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, welcome. Me patch for us say. I feel consider because of yeah, me fia na pay na nyankopon say. Nyankopon say na won wade ni bio no crepa. Wa tiwem fefefe. Ene ye nuanum kremofo mu de sala. Ye momo barka da sala o. Nyankopon ma na de nye sonko emaye. Amen. O me nka boni bia on tire wa tiwem no ntimu saa nkomra anwumre. Yakasa oye nyame aye bia mpo nyame da na se. Ye mana mo ye mana iko amen and amen. Amen. Good morning. Good morning. Me ba chef for say. I say Esther ko fifi asiama. Esther na pay na nyankopon say. E dey radio say. So am the party ni me good no ya ma yan say somebody bia. Yan say asem kan. Amen. 106.9 Holidays edition of the Breakfast Show. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa chef for say. From Ma Cassandra. Oh, Ma Cassandra no pay na nyankopon say. I'm not paying the radiasi. I will be dear. Why you are mammy, me money, me pushia. With the Yamiasi. Yamia Domosa or China. I am about paying. Do it. Yambia. Now, what that? With the radiasi. So, what we are more. Now, I'm a free. I call. I bet sooner to grab on it beyond 3 years. Amen. There are dear Dana. With our Hitman. Yo.
Ma Cassandra wonso nyankopon enka ho. Good morning. Good morning. Me pa chwe fro say. E John Pastor from Tema alias Aputo. Aputo anape ye na nyankopon ase. Serano. Adia Yehovah. Serano. Only pa to me say. Na Yehovah Serano. Amaye. Shira. Only pa to me say. Yehovah Serano. Amaye. I'm 2 new ways. Exactly 20 years by this time. Wow. And yes, thank you to her. Now, and if I 20 years, June 30th, July, May, 30th, 20 years. But I will say to the economy there, and they are by but Yamado the Piatum. Let's say I want to mean, Mr. Debia, me cancer, me walk on your dam. Debia, I can. With that, call a book of one funny. But a year, not for being a Kenya, Prami Waha, I walk from one. 50 years, me, but still me are strong. And one and Yamina, and Yanni Papia, and you'll be a Yamia one. Mammy was still I want in war with Benyamia. A 2 will be a dear 2 minutes, me 2 will be a no premier, and now the dear to me, but still me, Yammy, and the child. Amen. Right, yeah, that's it. Good morning. Morning, DJ Hitman. Me pacho me ho ye pa na wonso e. Nyamiado. Yo, ya na nyankopon se no pay. The radius. Pempeso dia bi. Wasi asama na wachi yakwa private. Ni me bushia, ni ku ni me ma. Esi ba pet was the radius dumiti. Amman ahoaden. Amman yankwa. Ese dia so tiasia. Ye be kan say, "Yeah, Yehovah. Shirano, Nia Yehovah, Shirano, only pass to me, Nia Yehovah, Shirano, na kwenina Yeshira. Oni patu misania Yehovah Shirano na kwenyina Yeshira. Nana bomoni medamase. Amen. Nana. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Me pa chwe fro say. Black Factory. Brako na pe ye na nyankopon ase. Yamiase, me di bayan nyumto. Tuni nyina brako. Yami zawaye dosu. Wadu tiwama yetiasi. Asido ina yehuzi. Jise. Uyami zawaye dosu. Jesus inaye uzi huwa nadun no butenti na ba kesi imu de yamiasi jasele media nyefu nyara ni wiasa fani nyara e kankara people for mu di wo ayi wo ma fishi undi na sungimu ne uri epeye mu adumiti amen. Amen. Brother Koya that's papa. Someone could you also live on Facebook. I say happy Salah to I'm friends. Sending my greetings to Honorable Katrina Blema, Afeku, incoming MPP National Women's Organizer. Someone could you also at the buyer. Hello, good morning. Morning, What about your first say? Jennifer, no pay any Yanko say. No pay any Kayama. Yeniano Muslim Baraka Sella. And the council has done come out. Amen. Only animal FM. Amen. Yamishra, no Yamukasin, I've been bringing her. They be a mekasin. And yes, station Diana do read Robert from the NC.
Because do or Adiachi, I drink to the refing post or better than Yamias and so. Namudia Bannet, Yamishram. Let I'm a pencil and I hope a green. That's a young how, that's what we'll say. You're from Bakumbadia. Na can say Asida, and I hear him in Canada. Sakachamada Bujoma, young fast down Koma Busumu, and I ensure a young Kuto, Edberman and Opawi. I glad Yachin or the crying, sir. Na can say Asida, I hear him in Castle, the man. Amen. Amen. Good morning. Hello. Hello, good morning. Good morning, DJ. Me patch your first saying. Good morning, DJ. Me patch your first saying. Your son is Felix, Mutafasi. Your son is Felix, Mutafasi, Australia. Australia? Okay. Okay. My means you want to pay. Australia. That's pity. Oh, I'm not paid yet. We have a call. I mean, I had done a state. So people so in the UK. This time here, I had it now. So, people not at that, and not have a person like a tire. Oh, too bad. We'll change media now. All the way from Australia. So sorry. Facebook page is on DLFM 106.9. I'll pay Facebook page in the idea. Juma. Obanado comment to go. I feel Jibra can come out. Richard here, AK DJ Ghana man. I'll pay what's what then Uncle Passy. Good morning, Hitman. I thank God for my life and that of my family. From Richard here, AK DJ Ghana man. Inside Bachelor Station, DLFM next. What then Uncle Passy? I might be live on Facebook and I'll pay. I say good morning, Hitman. I thank God for the gift of life. I mean, I don't watch me baba. I would have. And I want to wish happy birthday in advance. Franny Manuela Amwa. 106.9. Our Facebook page, you know, shall link it. I feel over from to me, DLFM 106.9 live on Facebook. But I pay my members what to me and Monsieur. Lumba and supernatural mineral water. And a holiday here no more. Abu Junsio. And yes, you'll be a cake. One Monsieur and a face. Something very, very good. Yeah. I won't come here. And then she'll be an hour. What tell me that's your brand one crash. And super Lumba and supernatural mineral water. And it's pure in every form. Just get a grip. What's about Sankabi? From 24. Now for your supply will be Lumba and supernatural mineral water. Order yours now. Order this year. Now for baby, I will be a supply. From 24. That was 055. 5274 757. Lumba super natural mineral water. Never cause Nick a crowd for your fascination. Come on. Hallelujah. 0593406565 0534 3 minutes after 6 a.m. Hello, good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes, sir. Me patch your first say.
Richard Sapemenu. Richard up here and Yankopon say. I don't pay the radiasi. So radial man out to Swasa Quasa to you. And yeah, who for you? You to buy and I've done and I'm a near so that's what Piasia, none of pay the Casa Radi, Ivy. Rather no pay a Radiasiama, DLFM College Association for now. And the DLFM, as you might phone now, and the DLFM, on any that Lumba, on any in the bush, and Yakasa Radia, I don't see. Amen. Amen. Parkway see the live all the way from Australia. Perth City, Australia. Parkway see so what you made live. I know if you're live on Facebook. To Parkway see, I don't pay you all the way Perth City in Australia. Hello, good morning. Good morning, sir. Gideon. Yes, sir. I don't pay you any Yankopon say. Me bombing some pa. Edi she ready again no yam. Not the Marakwa. Higher PS. Amen. DL Abba Mama and Australia. A mama have a beer so actually station in Candia. Oh, Obia, dear. If you get such a one yam. Amen. One yam, this station in Yan Koso and Koso. Ewa Ghana Memuha. What do you see? Amen. Amen. 106.9. Hello, good morning. I'm on a German Yawako. Maybe I show me who your partner won't swear. Nanaya. Tamani, Mr. Foya, Chairman. Nana, no pay and then Yankopon say. You are not pensing the Yankopon say. A buy for buying. I may have said, at the chief of flat. Oh, that touch the mother would be Mujadi Waffle Sunny. No credit. I'm young police. I'm in your band somewhere. Chairman. They say, Miss Seliba question and coupon dear Nuyam. Because I don't know what through. Oh, bad. Messer, actually, coupon dear Nuyam. I was thrashing and coupon dear Nuyam. Nana, I was reading us. Your boy here live on Facebook. I say, Hitman, good morning. I thank God for my life. Greetings going out to Honorable Katrina Fiku, incoming National Women's Organizer of the MPP. 46 minutes after 6 a.m. here. 14 more minutes to hit up on the hour 7. Holidays edition of the Breakfast Show. And we are here to serve you breakfast. I don't pay Sean is the papa. A freestyle Friday on the Breakfast Show. I'm going to disturb you, baby. I go for 1 10 and I said that. I feel when you come as well in a family. Phobia and the word one birthday, your mama. Happy birthday. Happy birthday and come on, Papa say why it's your birthday today. Happy birthday and come on, Chami Kofi. Or Chami Kofi. Kofi or Chami. It's your birthday today. Happy birthday and come on, brother. Richard Kofi and I know your birthday. Happy birthday and come for my happy birthday. And come on, Abigail Williams. Happy birthday and come for my Nana and Sam, your birthday. Happy birthday and come for my watch him die. Sarah Afia Kim, I know your birthday. Happy birthday and come for my replay driver. What's it? What do you make of KFC? I see. Mate, you go miss one. Is it give me? Happy birthday and come on, Papa. I'm not Asian. I know birthday. Happy birthday and come for my. I return and I'm happy birthday and come for my. I know you're to near friend Caesar. The birthday. Happy birthday and come on, Caesar. And I feel we'll be awarding the birthday now. I'm happy birthday. Sabi be bad join here. Papa mo be tena say.
Anti ye free money ade nyina. Ya ka se papa Nyankopɔn asida enka wotin. Ana ya for fida. Ye nuanu Muslim for our Muslim brothers and sisters. Your mom happy Eid al-Adha. Barakada Salah. Salatul Eid ya thabakum Allah. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Anidaso Wɔhɔ ma Obia. الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Shake your watch back now. Why you tell me let me suck it down right now? Back is on
58 minutes after 6 a.m. here, and we're wishing our Muslim brothers and sisters Barakah Salah. Alabama so Alabama sa. I job our Facebook page in the Sobra Bejo Pambo. I saw what the Agina Mudia. What Pambo I say? I no pay. I was your bonnie so I say. 1924 international no pay yedim komom. I have very Sheikh Tofik Osman Abdul Razak. Sheikh Tofik Abdul Osman Razak. I was your bonnie. Na I no pay once we ever say. Me nyabotre say. Once and Friday show the freestyle show. Until once we are from say. We come with the say. Ben Cremodin. And run and penny for the mammy. And run and penny for the mouth. Until we come with the say. Men Cremodino de Alahaji Abdul Trasunti. Trasunti. Alahaji Abdul Trasunti. Trasunti. I don't know Cremodin. Wow. Ade. Alahaji Abdul Trasunti. You didn't really annoy him. Alahaji Abdul Trasunti. What's it? Opa obedience. Obo udin. Opa no be born there. Say me makame there. Makame there. Alahaji Abdul Trasunti. Ani na ye me Kremodi. Wo Kremodi no. Ene etiefo ye be metiefo nso abem. Na ofra na waka wo Kremodi. Opa bo ma chen. Ye nua Hitman. Na wo nso Kremodi de say. Me de me be nyina no nkramodin a me deputy I think say 2016 na me din no nkramodin me din pa ya Alhaji Sedu Agongo me de papa e din we me ti a Sedu no Alhaji Sedu Agongo no Agongo na me de ultimi say Obia Agongo no do lamentias about Edi no metia it sounded like Obi or a bold person be. So at as ani Obi o whisker. Intimation person me used to sad no ene. Inti ene free na ko anase ne day dia the whole day no. Alhaji Sedu Agongo opambo. Pretty Poker and I'll here live on TikTok. Pretty Poker and I'll good morning. And I'll pay Abidja Fatina say. Sammy B Ofianom. Was in the dinner de Trasunti. Opa. Alhaji Day. Alhaji Abdul Trasunti. Yo. I didn't be born with the answer. Me din as surprising. Udin no ya koye penny like Trasunti ye akandin. Trasunti ye akandin. No, Trasunti or Trasunti. Messi Trasunti. Tiedini. Okay. Messi Trasunti. Trasunti no ye akandin. Okay. Ena me ye akandin. Ena ma be Muslim tino. Me ntimi nyi. Ni nyina mfiri mu. Trasunti ne de me wo ho. Ena me de Alhaji Abdul Naka ho. Abdul no the aka no eno me de ate be pon am de ono so betu. Okay, so Pretty Boy can pay live on TikTok or say, "Hitman, good morning. I'm Hajia Adiza." Hajia Adiza. Oh, be man na so yo. Pretty Boy can oba. Or here live all the way from Aguna Swedru. Ntino. Or see a friend Hajia Adiza. Hajia Adiza. Hajia Adiza Fonso yo mu wache de pa. Oh. And you been komo. Sammy B, yeah, Alhaji Trasunti atenase. And afi Alhaji Sedu Agongo so your pambo eswatenase. Meso Sheikh metima konyoma anapay ye din komo. Na anapay ya for fida. You know Muslim for would you want to fair fida? Ye Barakah the Salah. Happy Eid al-Adha. Wapambo ye hwe ye nuanoma a one Muslim communities no. Obi beka se Zongo edepa. So you say Zongo ede. Zongo ede. Aduane ede bi afri Zongo. Yes. Zongo ede. Anopa bia ye pon a ye fa Zongo. Ye pon anopa bia wo mo ni so Israel. Ye fa Zongo. Watch free Zongo. TZ free Zongo. Tuzafi. Free Zongo. Burkina free Zongo.
ayi kromo friend say wagashi Hitman di wagashi ni wakeda kama pa wagashi intimate maka say hausa kukunsu frizongo nje ne ye omudi holiday there e kom se besi kromu ano because ene but woni maduane ba ko frizongo amanije ho pa eno ye den fula yes fula su frizongo fula so ye kama pa fula so ye kama pa fula ye kama pa ewie bi pa wanya fula pa na wanya fula na fe wa hono ne kama pa de nkatia gum na de mo kakra sa wono ewurade fula ye kama pa fula ye aduane amanije ho oh yes kama alaji twasunte yes wozo bra kobra sana emebo ewura zongo no ena fasha yenuanom muslimi fo no ehye ho fa no eye Eid al-Adha right na Eid al-Adha afashe no afashe bia emu odesa no manam na ene se yenuanom kramofo no wa fasha akase mienu we a emu odepam wi Eid al-Adha na to nkyanya mo san obaako bi a mo fa no Eid al-Fitr eno so emu ode na bra kobra yenni ho nkomo kakra bi right na sa fashe mienu we no ebia wo ni dwumadi a edie ene nyina so a yenuanom osremifo no gina so na wonom edidi edwuma unum se yenuanom kramofo wa fasha bi a wonom ka no Ramadan akwankyena ya na wonom eje edom yefunu to wasa bosome a wonom ndidi ya akwankyene sa na sa akwankyena wonom ye no so mba bebreki a ena omoka ne se Eid al-Fitr no omaye akwankyene awi omdom yefunu to ho no na wonom breki a sa fashe na omudie edi breki no ena omoka ne se Eid al-Fitr na nemu ode pa right na omoda nyame ase se wama wonom ahoden na omatumi agina omona so bosome baako aya akwankyene abompaye edom abisade na omade sere ato nyame anim ene nhwa so pa nyankopon ede ahwe wonom so eno ena omoka ne se Eid al-Fitr no right tenu ya fashe bia emu ode pa na enche beduru ho ena Eid al-Adha no nso no eno ne ye afasha unse du ba bi ne ye wo Prophet Muhammad unse ye wo Ibrahim ena Kristofo ne kan se Abraham komsheni Muhammad yes komsheni Muhammad enti unse wo Bible no mu a Kristofo ne kan Abraham ena ye nuanom Muslimifo ne kan se Ibrahim unse ode ne ba Ismail ne ba Ismail na anko ode ne kwakọba afode no we no ekere se Abraham no so no yen nuanom kramofo no wagidie se Prophet Muhammad ne nana grandfather wahunti omo ewreti enti no mu kire mi se wo hwa saa gidie a wonyaaye no oye sitie na ode ne ho to nyame so a na nko ode ne doba baako pe a nyame ka kire ne se nko mfa nko ba afode ma no ne so nani na wodi so no saa na tie de a no mo gidie bi se first one your willingness opepa a wanya se ade anyame abisa no na obeye na biewo nso se onya anyame mu gidie ni ahotoso na odi obuo na anidie e ma nyankopon enti sa Eid al-Adha fashion na ye ka ho asem no eno na ye di ni nei okay eno ene ye di ni nei enti ye nuanum kramofo no wagidie bi se sa fashion na eduru ho no mo a enti ubehu se omutakum nyamo apa emra na Ishmael ana se ye mfa ne se Abraham komisheni Abraham de Ishmael koba afode no twede ampon nyankopon anase ara ema odwan fita afiri soro eba ya onno mo de ye den eba afode na Ishmael no o man ye den an sacrifice no enti eduru ho no ma sa ye de no mo ye ni na sa afode anu okobo no ene ye kenkan Bible a wote se eja uja ninie nsuo ninie yeah I think it's Genesis 22 na ogwa no se ensu nyame ye nyankopon be kire aboa ye mfa ne mba afode se no na Reverend Mensa Bonso de bo nyame be kire sa nyomo no enti se drum pempenso se na ye nuanu muslimifo no eye adoye ekum nyamwa ni mo ye ni nyina no honhom mu no omo de ye nyankomade omo de da nyame ase ehye nyame anim nyam edi obuo ne anidie emetwede ya mponya kopon no ye kan se ala ni gina ho ma nyankopon ye de ma ala ndi afahye we no bra kobra ye afahye bi a omo mfa ni agro mokko omokotodwa anim edi omo ma ebofom eda nyame ase na omo de anidie ni obuo nso ye den e ma nyankopon omo hwie a na omo ya adoye edi aka ho
enyem no mukum no nya omukutu no odije titiro no mpo no de ye de ma ni bie nyanka kunafo omo ye less privilege no de sa ne man de ma ne Nyankopon ayeden ama nhira no ayekese anapa ye nuanu muslimifo bebo mpaye na mpaye wo bebo no enie salatul eid ya thabakumullah استووا قيموا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Sami B. Alaji, and to know, na, and no, I am Paya, and
yɛnua no Muslimfoɔ bɛbɔ na afei wɔde ada Allah ase. Sure. And crepa mema unia pictures binti aya. Woman komo ko so don fa binti to so na Ghana phone because ene kurom nyina baby abefa bia no yen Muslimfoɔ na ye kro. Ne de Ghana no. Wiase nyina akra na ye da. Na ye da. Wiase nyina ye da. Ante na munya ye. E me adom afreach na kɔ no. Eno no mbetuma ye de mo pe but ne de ye da nti no. Munya ye. Munya ye na fi ndi ye da. Yes, and it ye ni. No kwasem no. Enti bra kobra wo hwe ye nuanom. But point of correction. Point of correction. Oh, wodi no we fache me. Hey. Medical catch you. Me see your friend Sheikh Abdul Tawfiq Rahim. Abdul Tawfiq Rahim. Sheikh Abdul Tawfiq. Until the American Sheikh. Trona then our friend me bra fache me. Sheikh Abdul Tawfiq Rahim. Rahim Sterling nana. Me Sterling kan. Rahim Sidis. And Judy are not pay crab to me from Sheikh sir. Sheikh Tawfiq. Enti Sheikh yen hwe ye nuanom ye ka se pede wo ye no. Sheikh. Ye ka se Muslim ana say Islam na. Nentirase ye no ejina ho ma two ways. Okay. Na ye wo ba kon ye fe ni say peace. Okay. Asomdwe. And ba ko say submission. Okay. Ahobrase. Ana say sutie. Na wo hwe o ma Ghana mu a yenka Ghana fi se Ghana na ye wo. Ifitiri mra ye wo ye ba asase we so a be hu say Muslimi som no wo ho no. Wutumi hu say yenye ni patitire bi pa wono ma be di Ghana men yanim. O ma be som wo men. Se for o mampeni dibre. Se for aswafo dibre. Se for ma se bedwa dibre. BBM all level of yen Ghana men wonu mo no Muslimi fo di makotene ye pa. And ye board ma ba so. Na de biada ono munya kwanya nso na ono mo kasa faden asomdwe ho enti wo mo som ene wo mo nkyekere ene wo mu din no ye dibia eye papa na ye ntimi nka bibia ebe ye o mayi mu a ye yiye nuano Muslimi fo ye den efrim ye ka esom ba ko a wono mo mfa mpaebo ana akwankyene eni agro okrum ha eye ono mu dikan okay da kro ye nuano Muslimi fo tumi bɔ mpa ye mprenum da kro tumi bɔ mpa ye be ye mprenum ye de o man hye nyamensa na ye bowi ma ankorankore enti wo hwe omudwumadi omudie na omo konkoden pa emfa ho se nuanom Muslimi ye adwuma the time bedu so be ya so no bra kobra ye hwan koro beje akoye aso yes obeje akoye enti no mo ye so dedicated to omosom no wo ka som ba ko mo ye hofama pa ma omosom a ye nuanom Muslimi fo wiase nyina mo ye so dedicated e de ma wo omosom no enti oma no so enam omosom pa omosom no so amansunsu aso papa nso ebi aka oman enti ebo ma ba so e na wo behwe a wokọ zongo ni ade nso a eye bia ba kwa ho no mo ede pa wo hwe Ghana fo etonton duane kwa ho ne ade a dodo na wo bu adwumaden anopa. Okay, so Sammy B, the Third Republic of Ghana from 1979 to 1981 woman penny ano was one woman penny Liman and we better so from the 24th of September 1979 with the 2 years 98 days so that time ne de na wa uni tuane na ekoso dada e ho ne de na eja killer e ho ne ye killer bekun la show bre killer ntua bre te ho ne de wo ho oden a e na di mampani na nya mrasem na nya abato nti ho ne emfa ho so betumi bedi one day kura na obi atu en de ho killer ntua nti no ono nso no oye Muslimini okay enti wo hwemu a Ghana ye benya mampani abedi akire Alhaji Aliu Mahama. That time, o mampeni kufu abreso. No yo mampedi abedi akire o ye Muslim ni. O mabo adwumaden yi pa. E na wo hwe soma hodo no mu a, o mo bom moden, wo hwe recently. Na dankwa kufu adu na abedi akire. Dr. Alhaji Mahmud Bawumia. So no se nkramoni. Yes. Enti yenya mpanifo bebre na mahye bedwafo no kura de wontumi nkan. Ene asoafo no. Ministers no modoso pa nti wo hwe Ghana mamu kura na ye nuanom Muslimifo no di makutene yi pa and
media dia manage omo ho ye said omo ye so dedicated bibi omo ye bia no so omo be ya omo yi omo yam omo yi eye ni ye onya onye oya obeye onya la kadasika debi dia no la kadasika said ye bi no ye sa hypocrite no de omo yi de mu so omo be ye se ya ye na omo na de ba ko a manage won se wo ka ba ko a na waka dodo omo te se mobro no omo te se mobro obi a wako nwura mu panya mobro abo ne bia no obedi adanse se wunnim na wuturi kaka baabi omo tare na se omo tuba so omo mako omo bom ba enti ho no so manage omo ye so united a omo ka bom bibi omo pese omo ye bia no mu bom ba ko na omo aye ena omo somo no so enti se ye de yi bia obi aye ne de enko se wate ase wo hwe ye no Kristo sumunu mu a njitem na bebre menka say I'm not in any way saying say if some way papa sini way nembo mu no ye hwe difference ye den ewom wo mo somo no nchichemu nim enti wo hwe nkramufo a obi mpre ne de mfa ana meboa obi mpre ne de mfa wo mo nyina ye baako asore ne ye baako pe enti o ma de ye nyina so ye den ye one enti say ye de ye different bebre nchichemu wo bebre na enti o mo de no say kind of unity no ene kwan ya mo fa so ye o ma de no so ye soronko a e ho no so mehunu say e ko nkan pam ena de ba ko amaniji o mo titiru eye bra kobna ayemuye na ayemuye no ye beka efiti that time ana yesusu a na ye nuano mosremifo eye adoye bra kobna na nyasem kumo se dum pempen so si ya na ye fie ne ye nya aduane saladru se ye nya aduane ana na se o sika ye nya aduane wo hodom a obehu ana o maso ade aba ene nantwie aponche odwan emo ba fufu ba banku ba I'm telling you yaji ani penyo na bi de ya tam na misua na me wo boase primary I'm telling you yen tie sika nkoto hwe saladra aba yen fa sika nya hwe emo ba bibia na fufu ba ye de me buru ya furu so tumi say yes yen ye kro no what ya say enti e ba san so hu say Bible no kura ka ho asem obi o ya yemiye no Nyankopɔn hyira ne da bia enti Bible ne ka say enimpa bia ne tirimu ya den na odi adɔ na tena so no Nyankopɔn ma ne hia no so ye obi a wutirimu ya den wo nya adɔye wo nsachi den de sɛ sika nso bi wɔ hɔ ebi wɔ hɔ ba watena so ye ka ne tie ne ye adɔye ne ye ne nya de wanya busuo kitiwa bi a wo bia no wutumi kyema afoforo nya bi di kitiwa bi a wo bia no sɛ wo bɛ ya adɔye enye sikani na ya adɔye o adɔye ne ya de ye ka ne sɛ ye honhom eye aduaba honhom atiw mu kind of seed bi atiw mu a eso enti obi a ya yemuye no ontwen se obeyeye enya wiasem sika nyina ansa wa ya adoye so obi nya no busu no ya adoye asa adoye no kran sempi na na nso nyame ani ade a se fira komam a ohunu se nipa we no senke wo anko beye me na busu enti untumi nka nkyerem se wunni bi enti untumi nya adoye kitua bi a wo bia no utumi pono ho mafoforo so ye den enya bidi enti bra koma those days in na ye no se du sala say dia ye ntwa aduane no say na say dia ye to say difference ya ba mu kakra and me be ya la adwo kopie ho a me se bra kwabra na ntwi o mamma ntam o mokwa ho ne no aba ene kwa ho ala adwo obi a otie fira ala adwo bia ni me dia me kan wo fa place bi road no so a de kwa ne ada road na de kokwa na filling station bra kwabra mamma ntam na ntwi kwa ne ho nyina na me hwa se meduru ho no me nya me chafa penifo se kama fu na kama dampa no ane ya pon show na ya pon a ya bekozo bebia me hu se nantwie mantam bia mefa ho ya bekozongo akɔhwɛ se de me hu no sa na ekura na after show ni ya kwa Madina Zongo Madina Zongo omo wonam nantwie hu se bi omo che na omo asena omo de ahyehye aba so ɛna na mu ode sa no mo anam no kre omo yima na ba kukura wonse ma bra kɔbna ei sorry shake Opambo. Shake, sorry. Opambo. Sorry, shake. Unim. Shake. I think so. You are trying to disrespect me. Sorry, senior. And I think I have to take you off. No. I'm really sorry. Okay. Mate. Twaso. Very sorry. Okay. And the Sheikh Tofik. Medino Abdul. Me say Medino ye Sheikh Abdul Tofik. Rahim. Yes. Oba no ba wo de ontimi money nyina mo ma wo de omo Sheikh Tofik. Sheikh Tofik. Rahim. And also there no.
Adena medin mo ni bere medin say. Udin Alhaji Abdul Trasunti. Makanda. I don't know why yesterday you guys are you edi Trasunti. Trasunti. Eya kan den me ya kan ni e na mawura Muslim sum num. Nti din no Muslim dem de ma me Abdul. Alhaji Abdul anu ya media e wo Muslim. E na me Trasunti ne de me ntumi nyi mfrum because eya kan den. Eya media mo de ma me fie. Trasunti. Nti se be ya me nuanom so be ka me. Say omu nua be kura de Trasunti. Nti ho ne me yifiri me mo akora. Nti bra kwabna Muslim som ne de eyesum bi a omo yeso dedicated and as I said earlier no wo hwe ade ama mani gye ho pa ye o madoje se kasa doye wo manyimu dia na ye nuanom Muslim for mo stand to bra kwabna mo ye number 1 etie from your Facebook page no so and the pictures be aguso over Facebook page no so a DLFM 106.9 live on Facebook oba na fi waba be hu pictures a ye de ato ho no mo opambo bra mo kakre wonim se Ghana hanom no ye nuanom Muslim for no when it comes to sports wabon ho modern pa ye betumi abobodin bi te se Abedi Ayupele ye betumi aka Mohammed Kudus Sule Ali Muntari Hadia Kande ba anti sports ne de ye nuanom Muslim for no so true omabom ho modern pa mami too yo sani amini asami bi kan no Alhaji Sedu Agongo Alhaji Sedu Agongo na ka sai okay Alhaji Sedu Agongo Opambo sani amini Alhaji Trasunte kai no Alhaji Trasunte 1 yo yebeda ye nuanom Muslims ase because unim say Ghana hanom ana oman we mu omo ka ho na Ghana impuntu ekọ nanimpa because we share the kind of businesses omo ya and as a wo tie enwumaku a ye nuanom Muslims no omo abiebi wo Ghana hanoma sebe previous a wotim say omo eka enwuma a ewo Ghana like emma yesika no omo so ka ho bi na yen hwa de we se ne no kan ene holiday ya esan kwa nso akwa yo omo den one hwe ya so usi krum na kasa wo paduane adi abebre pa especially mi area me wo no mi area no omo doso ho pa nti no ene sei one hwe shops bebre wo ho no ma omo bie ena sane na minu asame bi Alhaji Trasunte ka no ya omo yo bi a omo dedicated omo yo bi a omo ye united hwe se wakoka Muslim ni anase one Muslim na ebia oni na kwa konya entokwasem kakra ne ade masa wan hwe ya ni nuanum the whole family na bi di na chi aba so and omo man so kama pa ba no ahunidi a se ne no ka se every day be every day like the bia no omo bompa 5 times no omo ko bompa bia so a omo hohoro sabi omo ehu ansana omo abo empire no omo ehohoro omo hu ansana omo abo empire no nti se wo hwe ahunidie pa metima ka se omo ye number 1 because hwe se yen do ebia obi entisa bayen no ma yen ye kwa so te se yen na ye Christians no me be ye mi dware ye se me dware ade se me kofi ansana makodware but omo no time obekwa akobọ mpa ye bia obewohoro ne nase obewohoro ne nsa obewohoro nanum obewohoro nanim ahohoro nasum sane ebe yo mfafin enko nyankopon enchen enti na eba no ahunidi a omo yade eba no se bia sawadamfo even kura yen ya yenye Muslims yi obeje di se eneme ba mi gina kwa ho adoye omo ya adoye omo hu se ma dress like a Muslim no masa dropping like cars ejina ma mi so ehin fa na woko no bebri enti me ba say me ba me boka front ni aso condition esi mi so na ne ade ba ko ha adwene say nipa no ofa me no onim say me Muslim because they are my dress na ne odi ka say puan promise no aso ayesh na ma so ayesh na me say baba
baba misro baba yankuri ina abukashi baba yankuri kura na abukashi na esa dia meti aro no so ati azafe to hwe manim sa o si akwai o ye di nsefo na eni ene me ka che se da bi o minye bi na enne no adwuma mu address no ye ba adwuma ye at least ye bana ye bebe celebrate ye nuanom nti ye banom ye enye na o kan bibi like football enye football nko e ba ne ye nwum tuo mu so a omudi mu akotene pa eba ne anyum tuo mu a omudi mu akotene pa to say the lives of VIP musei nso omu nyina omu finima do enye omu nyina na Muslims but because of omatena woni no o say omadani Muslim enra na obi ka say Asante Zongo enye Muslim also watena Zongo 40 years watena Zongo 40 years there eden ya anti Mary wache wadi bia eden ya Haji Akande wache wadi bia enti eden ya Muslim subano ewura mu enti ye ka adoye pa dia Muslim for ya adoye eno mu fo mu nyame som endi agro hwe time asoso obekwa akobọ mpa ya ukọ na woton ade na be ma no 2 billion Ghana cedis krana obeka tro say hold on okwa sorry aba wo ye den obetum akwa sorry abansa no aba be jiska no enti omo de omo fo mu nyame som endi agro ene ya akwa fofide anenye ne nko a madam fu Muslim bi ka chem say uko chief imam fia da bia aduane wo osi chief imam fia aduane mpa ho da hwe oso ubekọ because oso osori anopa enkrofo eba ne ho odwen omu ni bie intimate market say ubetima trankran ha se ne na sami bi kan say edu edase first no mo cheduane ebia ba bi otenu na bi ni ho mimi area ho de we mekọ no na alaji tanko wode mi nantwi aya che ne kama he omutimi chi nantwie kama omutimi di bi brembe 1 month kra na me da so we enti mimi area na me woni de omo da so yes ade no pa me ho no modo so sene ba bia wona no Christ me wo mu ni say min share da nya damfo bia oye Moses okay that's the truth that is the truth because omo do so o kala ajo pa de am tell you Ghana ni bia o ti go ye ni ma fo na bo wo pa enti no wona wo share da nya enti menu mekofie no na me de wo ho pa because fear mimi wom no ni toso nyina omunya Muslims and say fie ni nyina de beba ne omunyina de beba nti se obekọ fie ne wo ho yes ne wo ho woni me say mla na enipa miensa esan se nua no so no de ba ko ka kire Yesu Kristo ni se udura hima mu a aya kai me yes enti no mekọ fie ne wo na wo so ka kire se ne de obeka ho wo ne de meka ho ne de obeka mi wo mi fie ende ampa so enti mekọ no na ne esi wo and ade every year bi omo ye ade every year bi omo ye se ne na meka se ye shake imam no hwe o si da bia omo fa dua ye se mo se die no mo kan esan ya na de bi eti so because onim ohoho a oba onim ohoho oba Ghana ha ye hwe osofo a wo tai che duane woni fie asofo maba ne sebe bebre na no muni ma ne se o manya sika no makoto ka no modem adoye wa soro ajagraja pe en wo che duane wo na asore choba church yentumi nkan se about me always hear me kase hwe sometimes they wo hu no yes ni me mahu na meka and it's a fact because ajagraja pe ni nim so ye choba asofo asori bia ni hono ma okwa ye chiche duane ma en omo ye ni sa anka bebua yen anka meja asori de dada yi ko na ke chebanku ni anka meko meba we are not here not in any say ye compare Sammy B meba do you want to talk on this show then please know how to address me this morning Musani about address me shake yes shake topic yes me very sorry okay and he say in common ye die no emu adepa and yeah comparison between the Christians and the Muslims. Oh yes, meba nyabotre mame and they say sa adoye no a Christopher ni bi ye bi pa ye nkasa wo munye bi and ye ntimi nkasa emphatically say the obo ni den kuto na ya adoye eno ye de wo hu no me kasa obi onu aduane cheche wa asori
and okay so what because me per se obi ya doye kra unse adoye ne ye no nya obi ana ode light and I say camera si so ema amanfo nyina hu se na meye den amanfo bebe na ya doye kukuamu a obi nya den ennim nti wo ka ye per se wo kirem because wo ka se ono nkuto a sami bi asema America hunya antimase for Ghana ha de obi anim se hwan ajagoraja na ye den ni dino Alhaji Trasunte Ghana ha de unim se Ghana ha de eba no osofo a wo cheche aduane wo na asori a so si a ubie phone lines a hwan din ne ebebo nti wo no wo ka no wa asori ho asem na wo ka oh yes asori ho asem enye sa adoye se oh adoye de bebere ya adoye eno na mpese me oh eno de oh jaja asori bia na me ko se osofo no very good eno de ena ba me ka aduane sem so what I say because you see yen fa yafu pan enede and at least enki enya sorry na every Sunday bia musumu nu anuane ni bi team pampa bi before nipa ne beba betie nyame asem no wo ye bibi sama enti no ukwa sheki fia aduane empa hoda en aduane nsu nti ematem bia no onyadom eba ne nche onya odo so what I say because wo ni like obetina ba bi na bibi kakra wo ho na be ma ekomade unua eno no ema ebi a adwembone ema kro no eni yi awuhu braso ete enti no yebeda yenuanom ase so omugusu a omumbo adwumaden edima Ghana na ne yebekoso aka se wo hwe nwumanyum e wo Ghana metima aka se almost 40 to 50% omu ene ebiebie so what I say enti ene yebemo omu Baraka de Sanla kesiye pa na omu make sure say yen ya yetie ya ye kese at least sheki wa ha se du agongo menso mu wa ha ene Alhaji Trasunte nso wa ha akako fitela onu nso di ni din beba na omu nye omadoye na Kofi ntumi mfa ne din ba kire pedin ma no the reason being that as why late kakra but opambo mi ntwa wa no anopai yemfa morning show so ema Kofi tela yakọ enra na do anti asem de Kofi papa daya wan sorry enti no Kofi kafra o debi ese so pe ko jani bowa no Kofi ntumi nkasa no pe free mo pa de kafra Edin but it's so sad. It's so sad because it's not easy say we be lose parents I say a father it's not easy eja enye easy sir enti minua me ma shedding pa Kofi wa ha but sadi yakone de otumi nkasa because say enna na enra no fi ma enra na jo no film kafra all right we man Kofi na bra ko bra de ba ko amepese ye betwen adwene sisunsuo ni se edu celebration say na ye nuanu mo sremifo ni betitiro ne youth no mebunu no eye nioma bia ya na ensuani ye kan na papa mu nso na de enje nso ye se ka ho asem no kwepa utum se binom e de motorbikes ahodo nam krom hwini basa emfa hwenya hwe na nkwanhia si na ebinom wu enya de pa eya nigie na aba nyame adom nyame atie wo mpaibo o ya adoye ma nyame afaso ahira na yankwa na aya na ya dogura atopre no so aya na eno na efiri hifa ye besre enije wuji ma na boro so pia aya sunsunsuanso ne nye enti ye besre befa kwanya we so na ye de ato ye nuano mo sremi mpanifo nanim menim se de bia de mo kasa kire wo mo na ebinim aya sobrache ena wo no muntie menim pa so mo kasa kire wo o mo nkoso a enkasa nkire wo nom titru ne mebunu no edum pempen so abra kobra kwanya ebinim fa so twi motorbikes okurum no aya na ehu pa American tente sometimes helmet kura na kwabna ne nhyebi na we ko na we ba na we ba beja bra kwabna ne ka nwanwa famisi u say aya na sometimes nso no omo ye nkofobia a say omo ensuro hwe akukuduro de say omo ensuro moja te say
be like obe prama moja ba no mani trim kra like hono munya hu any journey dey begina mom especially motorbike na aya na omudidi agro bibiri sa no ehu pa ko moto na ntese kawo unya free su tofo ma obe bia atumi pra enti ebesere wo no and what you moto no krampo say obesha helmet no krampo no ana no so yasam foforo ya dey ha dwen ana sane na wo kan ye ka eye papa mom no ne ka bone so ye besere mo say eya empanimfo no entu omofo because o man we mu so obesha most at times no say wo pelangas abebre na e Muslims do omo ye very good but omo nhwe omo enyuma na omo ye nso bi empanimfo enkasa nchire omo say always be ano ye penkrofo do ma kwa ye adebanu asema ne akofa na ni akofa omo yes ni akofa omo obetie yes sedu alasan hwan like obetie bi as nipa 5 eye adebonu a ebia obenya just one ipe omo o maka nya be musa na ade ba ko aya ne hadwen ba ko so ho no ma ye besere se omo enhwe sa side obi ho na ofre etifido mantemu ebi wa edin no omo abusua din enti da no sokra na Muslim kronko ebi wo bebere ho nom omo kita din atumi se nkramodin but ba sa oye nkramoni but onya ana se won yo kana metiwase pa me no ye adwen emoja ne wonimu aha me no ye adwen ti nyina na ya de ye koye ni mu no de anya no nso esese empinifo pa hontoma na omo ne titiriw ne ye mebunu no sa na omo ahodo a ye kan ye nyina mebunu ne tade omo ho hye sa ne manim okay nti ya de ha adwen ti omo moden se omo betwa na ade ba kwa me feel omo ma no omo ma no ye kama pa omo jeje omo ejeje mema omo jeje mema so say oh yes asin say oh asin say who say me no me si so no me ya brantie no me ni Muslims ma date kakra ba ko Adiza onu say na so omo jeje mema so omo ejeje mema so papa omo ye good Muslim man de ebinom ejeje mema oh no media so far no ma date miensa Adiza Kande na Fati omo miensa nyina no omo ye superb Adiza on the first one and Adiza and be date Kande last one ye Fati shake na kwanya na me ni nkomo na tie we fa me ba no hwe omo nimsa ne ye krokro be ma niema ya ebia na nka mani gye Adiza ho paase me war ba hu se esese mtuba so eno no na ema ebo mi hu kakra na ema me call machi so what ase enti menua twaso ntemiti o se wa date say Adiza say yomo ye say Adiza Kande ana fa edin ne kura de ana ehia me se wa date say miensa mi bi se wasem ayi ano se de tie yes fa nwan you mate miensa ena wo munyina na mo ye submissive oh yes de si wukwan ba akone se obeye den metuba so ba be ye muslimi ni na esi wukwan anti wantimi na wo ye se wo de tu o ma se wo be wale oh so no said who say oh going into relationship ma so urema say like obehwe ne ewo mu no ansana o de laibia o de CP say bia o afa de way e kono de embese oh but Adiza de na me family ni empre me bisa wa no we ano afasi oh nanka ekoye di anka me ware no pa ankoye say yi anko ne say satan na me ni mu ofanete Adiza ba fia na say omo or like omo any nje ho because on so no free adawe and am wo fan so ye da wa so dey wo say na we akọ we ube wa na Adiza utuba omo so mpese metuba nya botre se miensa na wan fa mom ana o da bi sa na me ka se me fa Adiza no later na be fa Kande enti na later be fa wo fa ba akọ na mo ka kire we say we no wantuba a wontumi wa no na aden na wonnim se wa fa ba akọ na wantuba a wontumi wa na o da bi so won say sometimes won say sometimes na Nigerian movies no who say sometimes Nigerian movies repetition is for emphasis who say sometimes won say na Nigerian movies no oba ni be ma ni kosia no so mo mpene kro mutimi ya na la show
I mean, name so say it's not Nigeria movie. Who's on with me for so I say no. You be worry. Now my ya la show no. Na busuafo na dey. Na je o mo kita ho die no ne mu oden. Enti na mo mfa de abusuafo be ka ho. Enti miense na na ko sa na say last one ne ko sa. Oh, no, first one it true pa. Enti wo betu mebu no for say obi pa wade anka onya mosemi ni ne nka bebo ana. Oh, I know say efie ebe penia. Efie ebe penia. Say koye muslimu ni no. Musa wan tumi an call mo so ne de be den. Na sa hyehyɛ no panifo nsa kyerɛ mu e. Ye wo bi no mu ho no ma. Bra wonim. Ma Ye fa bi no mo bogu shake ni pacho. Shake. Ye wurate. Wodi no din bi e mu oduntia na me wrefi. Tofik. Wonim mesre. Shake. Anka mesre ye nuanu muslimu fo no betumi aya o ma amendment kakra o muslimu no mu a. Enka fa o ma wade sem no mu no. Anka o munya na obi antumi nwale bi. Me de ma de sram de tu obanim no. Okay. Because nka o ma nya ne twintwan say wanko o mosom na wontumi nwale o mo de hye na. Nka beboa. Because krache o hye adaka mu e bi kura nka o wale nkramoni. What ya say? Aha, me de na de nkomo adu akiri. But wo hwe som no ene ade no. Obi a obabia ne gidie wo. So what ya say? Ntinka mesre. We de mi ankasa ade sram de tu omanim no. Sa kwanya ne de. Kombetumi ayi sekire mo ne ala ankasa omu ne ala ankasa mo ho mpae se nko mo akwanya na omu miem nanka omu ma ne de so bi pese o wade bia aha because omu fe ye no on sa da regents no so bi pese o kwa wale bia aya omu nhye ne twintwan se on kontu se omu tumi wale bi muslims ne bi tumi wale kristofo ne bi ana mebo enti mu miem na ede no nka enye futufra hada what ya say dey me ma this dey me hamu pray no mate ne bra kobra me nya birthday na nsama soro bi go me hu se opeso okwa ahoma no so ahoma no dey nya botre wo fani wo fatna se dey wo fase for dey trasunte ma me monitor Alhaji Abdul Trasinti me monitor na me community DJ Omarion so the one fan kremodin aba enti me nu ni asem enti first one no senior man we oye ardent listener DLFM mo fa ni agrokra o tie ni 24/7 o Santa Maria ne den ede Mr. Luis Saki o Santa Maria na DLFM mo fa ni agrokra ne ya woda enti ye mpa ebon se Yankopon hira no nye ne kese on fa ni fira domo enko adomo nti senior man eda so no enti aha yes pa o fa ye ni agro enti Mr. Luis Saki wo Santa Maria wo mfa DLFM ni agro Yankopon hira no nye okese na DJ Ghanaman Great Radio Station DLFM anes o se yen kan so do na kwan afa so anenam na montem ye kama sa na yami hira o pa na se de wanim ene wado ye kwan so nyame nye okese na ne wa woda no Oma adepa bia wasase we so no e ma bi ma wo kra te nyame hira o pa Mr. Luis Saki of Santa Maria we hear DLFM one of your ardent listener DJ Ghanaman Great Radio Station DLFM anes and we say emfa wo da we emfama we so enko emfama na Mr. o na mi gusa say we o your warfare ya na o your warfare we say mo fa sikuma papa yo da so your warfare papa yo da so your warfare sikuma oye mo fa sikuma oh yo mate to and I when say happy birthday goes to you unless appear dodo na afro ebo o watakwa bompie so na senior man ene ye wa woda nti Yankopon hira o pa na onye wo kese enti ene oda so me wo fa ase no enti me wo fa ase Alex appear dodo afro ebo o watakwa bompie so Yankopon enti na nim fa nkyere wo na onye wo kese pa onfa mfra domo enkwadom yi efiri abebroni ono so e watakwa bompie so ene yese yemfa woda kese we yemfa ma Alex apia dodo afra wo se ebo wo watakwa bompie so yem enti na nim kyerɛ no onye wo kese right 106.9 yeah ba yeah be 4 lines now to what's it? Me boss Sakina. Yeah, me boss Sakina. But you kwa man so na fa ya fa course na kakra wo fra. Zigibi aba mo man fa ne kremodin bra. Zigibi pick your microphone na fa wo Muslim din no. Fabra na fa ya fa course na kakra. Wo fra na fa kola no. Wabo wo Muslim din na fa. Wo man akwa ma adofo mienu. Zigi ma chen.
Yeah. Na won so ukremodin de say. Watie fo ho te say. Obia ho ye pa. Amedi kenchi o mansa. Me kremodin. Oh, who say enche bia na call maker. So won call maker yem fro alaji. Nti me alaji title no maje. Nti kremodin no. Alaji Suleiman Zigibi 106.9. Good morning. Asante Zongo. Asante Zongo ni. Na Asante Zongo na ukremodin de say. Isa. Isa. Isa Jesus. Jesus. Isa. Okay. Na dia mframi. Malam Isa. Malam Isa. Okay. Enkoma do for me no. Mo. Yedi ka ekoma anoka tamatule 17. Baby yo Obia me chiaro. Ana mi aka sami nia. O da sari hotel am so kai. Hono wo. Me chiaro. Nkasa kwaku. Ana me yiri ane me ma. Me dimi nya o mumu da biara da. Iti me yiri me sis Serina Amuasi Asante. Baby yo Obia me chiaro no pai. Yo. Isa yadase. Good morning. Good morning. Na ukremodin de say. Me pacho. Your friend Rakia Ganjia. Rakia Sadia. Ganjia. You. Enkoma do for me anyway. Ganjia. You. No, I say Ganjia. You. Enkoma do for me no. Yo, I no pay me tiano. Chasunte. Me tiano ka me say 4th July my birthday. Ganjia birthday. Nyame nka mo osi plemom no akoma kremo fo nyina e ma jo last stop anope mi gine mu pa ma sam ya manya fini sami hu tin kwa kope wo fro yo nyame nka mo yo meta medase. Good morning. Famana sir. Gideon. Yes sir. Ukremo dey design. Minka wodi Gabriel Abubakar Sheikh Oluntugu Owungoda. Oluntugu Olungoga. Yo. Yes. Yo. Enkoma do for me no. Enkoma mini adofo ba ku bi. Oton na ntwinam wo do me market. Yefe na akufu ado. Esusu enye ka na ye de to no enkramom. Na emum sai dini na obo a obia ebehu no. Okay. Yefen akufu ado menchi abako enkoma no. Ba ko so nkoma alaji koti. Ono so ton fish e wo do me market. Omu mienu. Enende. Me ma omu nyina barika di sala. Yo, me da say. Good morning. Good morning. Me ba je frasa. Me pacho ye friend me Alaji Bello. Alaji Bello kasa frinfa. Me pacho ye friend me Sako de Alaji Bello. Alaji Bello anope enkoma do for me no. Me pacho ye me kasa fita ma come 11. Nice one enkoma do for me no. Enkoma me ba ye friend no Sadik. Ena ba konso de Rashid. Me ma omu nyina barika de sala. Okay. Nyamenka omo. Yo. No more musika bibiri. Amen. Amen. Alaji Bello yeda say. Good morning. Good morning. Me ba je frasa. Me pa je from Kasim Andam. Kasim Andam. Pa je wan. Enkoma do for me no. Me chia nkemo for me mo a nde eye barka da sala kasiye eye ndi. Badam for pa ya fan ami. O brema bedum. Ene bi chia niru o de wonya. We check kamufu nyina. That's it. Omu nyina bete. Good morning. Good morning. The batch of Frosty. Offer ansateta instrument osram simiso. Abrachedwa. Ukremodin de say. Prophet Muhammad. And you fetu. Where? Hey, blood. Let me kasau. And go say out to Ghana. You. You see a brofo. We need the here. I'm a brofo da. You, Prophet, also I'll make you points. Good morning. Good morning. The batch of Frosty. Let the malam a fool. Sabi. Osanza me a fantini,
Me Fantin Kremo. We are then Kremo. Fantin Kremo. Ah, Fantin Kremo. Malam, I don't pay command of home, you know. I don't pay College Association for Muslim in a titru ni Jamila. Okay. Uncle Point Sirao. Obin Tuaso. Yo, Malam, yeah, that's it. Good morning. Good morning. Good morning. Me pacho your friend say. Me pacho your friend is Safia. Fatia. Hajia Fatia. Me pacho ai. O kasa free him fa. Me kasa free te shinungwa estate. En commando for me do. Me wish me boyfriend Eid al-Adha Asaributu the ECO of 106.9 FM. And I miss sister Nefisa Hajia, sister Prissy, me wish ye na body kadesala. You. Amen. Amen. Good morning. Good morning. The first say. Fema Alaji Ochre Aguna Nkum. Alaji Ochre. Alaji Ochre Aguna Nkum. You baraka da sala nkoma adofo mi do an. Yo Edin kan enko Fema Malam Madiu or Aguna Nkum Malam Madiu. Etosu mienu enkoma Alaji Fuseni Said. Ene Aguna Nkumu siremfo ewo Aguna Nkumi yinawa. We na yankopon ala onka we na wo hunu shira won. Amen. Malam, yeah, that's it. Good morning. Morning, Hitman. Your first saying. Gladys Ajia Fati. If every dodoa. Gladys Ajia Fati. Aye. En commando for me, you know. En commando se fa na barka de sala. Yo, mate, you know Muslim for nyina betia no pay wo Anidaso mo bi adwumadi so. Good morning. Good morning. Me ba che fro say. Me pa cho your friend Alhaji Frank Naro. Alhaji kasa free himfa. Domi mayo ba ko pe. En commando for me, you know. Yo. Ene akoya sala kesie die. Pese ekoma Honorable Kalusha, the only IGP in Ghana politics. Uko domedia edian do na friend Lumba. Be friend ibiso friend Kalusha. Ibiso friend I ene sala sabi ko weni fie adoye edim pon stano alano o shira Honorable Kalusha. Ana fi domi ko abenya kwa insurance Musemfo ho nyina wibia oteme Frank Naro menka Nyankopon enhyira omo na omobisi ade Nyankopon nyamo omo medase opening yo me so medase. Good morning. Good morning. Me ba che fro say. Femi Alhaji Idrisu. Alhaji yo Alhaji Idrisu ka se free fa. Ka se Katamanso enkoma adofo mi no. Bisa nyuma me and my wife the friend of Echan Alhaji Echan. Ajia Echan. You. And I remember David Asaki Siedu. And Vivian Jakwa. You. Mate. You. Yeah, that's a pa. Good morning. Me pa cho ya hu ya pa ya fro say. Mama too. Mama Ram, I was my team from Madam Paco could be Leticia. But also, I keep an hour. Okay. Yo, Omina Betty. Good morning. Hello. Hello. Good morning. Good morning, sir. Me pa che fro say. Pa che fro nya Alhaji Garba. Alhaji Garba ka se free him fa. Pa che ka se free what you call it? Media. Okay. Alhaji Mayenti wa no pay en command of for me. Bizaje ma madam for ba kure fa no Alhaji Moro awo amasama. Okay. Yo. Garba awo no su kumasi. Okay. Na mishra. Yo. Mo baraka sala. Baraka kade Alabama so. Ami. Good morning. Me ba che fro say.
Alhaji Mumuni Fuzeni. Richard Sapema. You, Mammy Chiwa no pay. And a pedia Chia Rashida. And a penchama and common Rashida. And if we say, now Sapema, Balika de Chala, or being twice. You, but say, yeah, say. Alhaji. Yako. Traffic. Yako no. Na memfanchi yake si we mami Muslim blooders we no ntisa menya case. Enti de edika no saa nipa maako beye enumi de omoton ade omoton nantwinam. Ewa bublushi market wo. Minimum nyina. Omoton nantwinam. I see, but minimum. Minimum omoton nantwinam. Minimum omoton nantwinam. I see. Enti se de lesson e ko no se yante wo monka ekwe do mbefa so no. Ombon se ala oyodo. De edika ye Usman Sedu. Bublushi market wo. Oton nantwinam. Meat oton nantwinam. Okay. Kofi Saliki. Eton nantwinam bublushi market wo. Alhaji Abdul Salam. Oko abublushi market ho no ma nantwinam fo no nyina mo boss ba akopɛ no awunim no I'm telling you I see oye boss ba akopɛ o kira awunim no pa dodo ni nyina yɛ nkwala nko a ne den edi Alhaji Abdul Salam wofa bɛwi nam ɛna Mr Alhaji Danlad ka ho ɛna yɛwɔ Abdul Razak wo mo nyina ton meat abublushi market wo ɛna yɛwɔ Mahmudu Muhammad sorry ɔno so ton nantwinam abublushi market wo ɛna me wo fa ase baako ono no ogomu akokofu ne din de Muhammad ono so ton dey ono de minima de awoton Muhammad de age ono ana beka ogomu akokofu oye ardent listener ma DLFM oye adwuma pa odoye papa nso enti Muhammad a wo gomu akokofu sini anyame nshira pa ena fi Jamila yene Jamila o wotema ena fi Abbas Austin 49 nana anope mechia mo weshi mu nyina namom yanti omonka sa lakadasika lifestyle no yempe lakadasika lifestyle no kokwasa no ye ntwe mamu mede manka na madada mo Jamila Tema Abbas Austin ena Mr Ishmael Alhaji Ishmael Abubakar Ishmael idini mabone sen Alhaji Abubakar Ismail. Ono so lakadasika ni. Ono no lakadasika ni se dan ko bat. Ma yente nenka. Me se dey. Yante nenka dia obe lakada. What nenka dia automatically. Lakadasika. Enti se ene ye holiday. Okobon pa ya ba. Woni bibi ene den holiday. Ene holiday. Ene wono munti na yante na fio. Enti se nimpa miensa we die Jamila Tema. Abbas Austin 49 nana. Sa kwa de menim se wodi nkremodi ka di ho a medu be hye mo ti mesre wo a wonnim na adi ni be kan nkremodi be ka di medu be hye ena 49 ne Jamila ne Mr Ishmael Abubakar mesre mo mama ye hunu so a ye no be chia yemfia se afahye we twam wi a ye no so be ya ka no kra de da kwan ho na waka kire onua because we Alhaji ba ye na se de wusu Alhaji Sedu Agongo ohwe cha wa fun wa na pempem ndena said na ho fama also any problem obeko fie na da chiri why na kan sa anyo no na kan eda hada wa se me mobo me dia anya o anya kra eda hada it is a meji wo na mje wo hanso asense exactly na do do ense kwa exactly okay Zigibi brother Hitman Misu Mechia Madofo Ishmael Michia say Ishmael the na enua no ye na oden it Ishmael die hard fan Michia you man back at the boss you man back at the sala to say the enua be ma e kan no e so man ye de senchani ne ngese CDI if you watch na ko no hu ye ntwam onyo be no hu mi atwam aha de to so mi e no senchani say onyo nua biom de to so mi an fa ko ekropon am go shia Sabiti any Najuma for omo ekropon menua ba so Alima wachi na kum do bako joint to say me do bako joint bi wa yo ana say me bowra kwa usu a mamicha Mala Mohammed Unity TV ha man barika de sala any me now phone na ana me ref menua ba ko bi o ya me bibia me jojo mucho e fe no
Oh, I don't know him. Masa nsɛm yo ha wo ka. Your friend Rukaya. Rukaya on so West Hills Mall. West Hill Mall. On so TM. It's Rukaya, Rookie. Barika the Sake, sorry. Sake unim. Mo amawale ofie ha no. Aya ye pese ye bɔ mo wife ho ban. Enti se mo kasa mo hwɛ mo kasa mo yi wo pɛ. Oh, nya wo tram. Ɔso na ade nyina. Ade na bɛka se wa ade nyina. Oh, o ka wo fasi, obi ka so wo fasi. There's difference between me wo fasi ne ma ade nyina. Ɔse ma ade nyina me twetwa mu two. Twetwa mu two wa ade nyina. Ni aye. Twetwa mu two wunim twetwa mu two. Na twetwa mu two. Ofasi a wɔyi si wo. O da bi nya no wasam ne ka. Yenti na se wuruka ya. Eye wa ade nyina. Twetwa mu two. Ɛda hada ha. Ewu zero osaka no. Ma ade nyina mi twetwa mu two. Alaji said agongo kasa de okọ. Zigi bi pesa. Ayo me so encha kese enkoma eye me so me ho kani. Do ono onye Muslim but say ono na ye wa ade nyina. Ono na ye ma ade nyina. Yes, Elizabeth Free Osebonsu. On de minyama ni bi. Ono na ye ma ade nyina. Na mum enkoma eye millen mu hofo na ne omode nantwina ma ya che ne kama bebre no. Ebi ni Alhaji Fatao. Ebi ni eye Muaz. Ena eyi Alhaji. Ena Enquires like Oditanko bako dodo na afre no Enquires chema Enquires encha kese enkomo any.com any Najat in any 3 days mi nyane ntiese Najat ni mami afri mu mami bi oton wa che anopa wa beton wa che wi kura mama koto bi edi o afi di edu awie anwumre ho kakra odiniti ekum ti se time me ba ha no mo amekọ ehunso mo so de enche na o my time me ba ha amekọ no o masi ma me no ti me ma abusuani nya hyeden enye easy kra because say mudi ma fa say like mudi ma afi say nya bibi say abande ana ehu e ko bra mesre abon de jakwa ye nya no kwa e wo mi say me wo fa ase ne papa afri mu di na so e bia no wadofo bia o be tro Kofi kra don like our girls bebre wo mu the girls bebre na nyankofo Ghana no ya kese who is the spokesperson na botrema me Debbie o kase mi o de o kase mo me bro ni kase ne girlfriend na damfo ba bibini e kase ne girlfriend na mpona eni se wo kan asma fa onua bibini ho a ya na wanya abotre na kwa fi yi se be ya wontwe ne tonto anwe a friend what's it one chocho mucho a friend Mr. Bless chocho mucho a friend now their wife na nkasa am se ni tirimu ye Kofi de dika Kofi ya ma yakọ e ma ohede na enra na jo ya ntia sempa Kofi papa free mo and so sad Kofi my yenti wa no pay na Hitman ye mo bia good morning me late kakra because in na jo me free as in man ti asem de kafra ni ameka say me mama ho shedden na masama me mama so shedden because inra me nu an frame no so in papa free na am so slow by when the day oh yeah sometimes no be ma there and me mentimi an na there na me ni guso ana me dia ba ejuma inra say so ba say me ne kasa sa ana be 12 am no guso ne me kasa enti no ni ameka ne say Kafra. Me fan the currency. Me am fan the currency. We be a fine. Tu no ye be ma baba. Why? Oh, what of you bet. No dey am hwe no o man la mala Musa me Muslim name here Muhammad Rahman Ali Rahman. Okay. O wadophobia chi o. Ai me tia me ex no a Muslim. A very sweet girl. Yeah, Muslim form. Are you hearing that thing? Who say ni how can you say me no ya. Omu na obi
Are you married a sweet girl? Very sweet. You. Are you married a very sweet? Alaji, sweet. Your best room. Yes, you can't win. This ready. Your best room. Sweet people. Oh yeah. And you're no craning. Now can I say also? I just want to be same and one a hard drink. Yeah, and one a hard drink. Into your bemo in a back at the salad. Okay, so quick one now. Yeah, sorry, so Opambo, let me push you to the wall. And we are never pan the free zone when you home. Bakope. Media, Adriania, a free zone where managing who ye watch it, yeah, meet me the watches are 5 years. Okay, and Opebia. Yo, Alaji, Trasunte, what's right? Hey, Alahaji, Tofik, who name dada? If you are a canipa. Say Coco. Yeah, ambassador there. And you be a Miss Spokesperson, DJ Omaro. And no pa. But your friend DJ Omaro. Ade, so my yedi. Opani Udino. Isaka. Is an Isaka. Nisaka da yamiase ono nim se de metie se bia na free zone wa wani ji ho pa na minya koko a bebie eni man de whole day eni kosi ana eni kosi koko ni kosi o se me obi a mentampe bread ne ade ha ntimi ni kosi ni koko ni de minya masa so na woni say according to research amri bi etwemo Professor Bedu Kosa edin semi betu adwase aduane a Ghana ho odi wo mu pa yekosi. Oh yeah, guy pa. Kosi ba ko bra kemenya kosi. Eh me mfichire ho no madam ma koton koko. Say do Sundays na me ba adwuma. Otumi frɛ me say Alhaji minya Obia na. Etidin the eye sheet koko. Koko. Alajo oben. Yeni anom true faith for so dan ho do ba ntinya me hira na pa. Do Sundays say na woni say akokra me kofi a. Bo a me ba adwuma na me pon a me elite. Nti wono. Nti oboa me pa. Nti no Alaji said do agongo Opambo say ope ono de ope wache ene wache ni yi aboni din kura friends wagashi wache ni wagashi okay ana enu mi kosuya di wo Alaji trasunte so say ono so pe koko ni kose ba doctor bi so de ba say koko ni etitiri no rubber mu no ono mba ko a akoye say ne ware draw to be say one pack into already already no rubber. Okay, so Alaji Hitman. What's right? They are never in the free zone. Now, and I was who dino, yeah, ni mudino. Oh, now, after my bite, me did the Sheikh Abdul Rahim Tofik. Aha, Sheikh Abdul Rahim Tofik. Hey, Tofik na water. Who they assemble bo? You know, and you work. I mean, if sana and Obia Coco tester, officer tester. If you have him, so Obia if you have the head to head, no. Head to head the Obian Tongo. Send Obian him say Would you brodo now pe? Business and ran kraben or the man. Bisa no. Dem me kwa say me kwa de ne. Wato me nkra. Me ba no be share this. Topic. Kofi de man mo yin. Kofi de say dem. Ejino wozo Kofi pelo. Wozo den. Tie. De Kofi pelo. Oh, tie. Me die. Say ukai bele wachi. Ti wo so watching na. Yeah. Okay. Kofi what's right? Hitman and dey me su ko so ma frɛ me watching for na o mama frɛ me say e no mo nya dwuma tro mo nya dwuma. Omo no be say 3 days o. I just say Monday no be dwuma. Nti wo so watching and internet come be de me pa. Okay. Na me so me dia e free zone gwa me pepper you fula. Nice food. Wonya fula pa. Fula pa na fe omo ayam no mo de ade wone yenua no mo sremi fo no bi atwempo na panyana debi ba fula ya aya sembisa wonim say fula ya de amepe na wanya fula pa na wanya nkate kakra na wode mo kakra go so na wo twene tan atum say yes fula ni black obina yenti abisade na de to omanim de mo makwan but wonim bibi so abesisi a yenua no mba yenua mo ye adwuma wo fie ha no I think say was say the Muslim din mo
Asia sorry so. Yeah, the ma man so mo ba no mbe. Dabi no. We near Madino. I no pay we are here. We are here to give news. Omo ba afadini mo. Famo. Ma omo to me say dey. Omo to me say ye de mo ma. Ye de mo ma ka. Ye de amom. Go fi jena so. Jena trotro na. Ye nya nten. Ye de mo ye shira so ne. Na Japan na ka ho na fe. Obia ba won use say dey no. And the amom. So your official names. Alaji Trasunte, Alaji Sedu Agogo and me so me wahanam. Ye shasia ni ye shasia every Mabel entry. General Manager DLFM. Ono no mo hwa Muslim din ben ye de mana ebe ye kama. Haji Bintu. Haji Bintu say. Yeah. Confirm. Haji Bintu. Okay, so confirmed. Mabel entry. Haji Bintu. Okay, so me enko Mavis. Amensha Silver Lady. Yen fe no Hajia Fulela. Fulela de me no nya adwe. Fulela de. Me ba we say edin wine na ma. No see you ya. Na ma say jeti Bintu ya jatum. Na me ka Afatano. O say Erano Bintu. So when we talk about Bintu, Argentina Fulela ndi emfata. Oh na Fulela say. Ura ese koko no. Silver Lady there no. I think sir your friend Hajia Aisha. Hajia Aisha nyamede. Mempe Aisha. Enti dem Hajia Aisha na. Mempe meni nye ho ba kokra. Enti na. Ana yemanu Kande. Hajia Kande. Antimuni. Hajia Muni. Don't know Hajia Muni nye da Antimuni. Enti Silver Lady Antimuni. Okay. Ana Fulera. Okay, so enti next name Nanadwa Silky. Pacho mo fe din brana ententem so yemfama no na ye sorry so Nanadwa Silky go in Nanadwa odi Nanadwa enti yemfre ni Najat Hajia Najat for so omo otopa yampa Najat ya make us ni mami ewu yo ton duani otopa Najat Silver Lady ni maji atum confirm Antimuni oh yes Antimuni ye makajia Obia oh yeah enti Nanadwa Silky dia no la matra zongo da no Nanadwa Silky dia no mon confirm edin be ni nya Najat Hajia Najat okay so Efia Sugar Efia no mon frère no Zulela na sami Zulela ana efe ni lela no David lela Zulela oh say the enti am me won kramodin bebre no matra de pen enti me wo mu names ni bebre no but Efia de no mo sesa no Efia de ye no memuna tu David memuna do mbeka so munamuna eti Efia de there so kai santo o te ma o se David o mbeka se David Efia Sugar Muslim name we so ye de samekana mompa ye frɛ Muslim name ye me de pa Shamsiatu Shamsiatu. I'm there to anasa. No, you I'm there to. And you was Shamsiatu. And you are me that too. You was Shamsiatu. Dear friend, Efia Sugar and friend is Shamsiatu. Okay. Because of needing sugar. It seems like more bias or how. Okay, so propose the name. No, but who does it two names? Alaji Trasunte propose the name. Zurera. Propose the name. Munim bibi. Name is my boy no. Min send him. Men ka ho. Dim bia ma confirm ma fofia no. Yes, me pull out. Oh, okay. So yes. So lots and lot of no messages. Lots and lot of messages about Facebook page and so. Wow. And I think so we'll see a reading. And pay nya extended time kakra na ye be sorry so Abraham but unim comfort mante was a great show ever na pakwasi 8 yen
all the way from Australia. I say I disagree with Silver Lady's name. I disagree. Pakwesi, 8 years from Perth, Australia. Rockland Nesta, sexy journalist. Nidino. Sexy Yamani been through. Sexy dini beba. Sexy dini beba. Sexy dini beba. Everybody saying, "Etiche dini was everybody tambe." Oh, so say like what kind of message to the mankind. Me chia senior man Charles Mante. Charles Mante. Ono so our USI. Oh no, me nkra modin je me pebi man. Charles Mante. Charles Mante US Mountain so ye nkra modin no. Ya man Baba Jamal. Baba Jamal. Baba Jamal. Baba Jamal. Baba Jamal. Dimbia is so common. No. Say no. O say man edin Obia betumi. Baba Jamal dey moment yes. Ras Mubara. And if we move to too much. Mubara. That's how we shot at it between. Pakwesi say Afia Sugar should be Haji been to live on Facebook. Oh, they have Facebook page so na also for Udin Bra. You know, Apakan, Ebefa Apakan say. Lela. Senior man. Lela, no, is it a young Kremodi? Kremodi. Oba na di Lela. Senior man Lela. Apakan don't say the form na tie no. Mo friend Razak enya bad. Razak enya bad. Macho tro Apakan di no. Razak. Na sikapa mo man di o. Sikapa ni edu sexy enti ya. Ya fa na sexy. Si ma sexy BCC ya. Ya man BCC. Enti like ka what the man no. Zainab. Yes. Abranti asa me no asa ne. You see the Zainab. Sexy journalist. Zainab. Yes, Zainab. Okay, so it's a nice name. Efatano so. Yes. And after show no Kofi be artwork Obia Kremodin and that picture so near the Facebook page no so. Zainab. Oh yeah, Zainab is a nice name. Aka kwame afum wo fie ha o. Aka kwame yebedu. Since ye o man la. Ya o man so a ye ne man na. And sikapa Dumiso Levi my friend say. Sikapa. And say your friend Dumiso Levi. Oh, Zanam friend. Oh yes. Okay, so Yama Apakan Tanku. Oh no, the two boy no way. Apakan Alhaji Tanku. No, encore Mecca. So no, Alhaji Bisa na namo. Mecca ronko. No, Yama Baba Tanku. Baba Tanku. Baba Tanku. I'm Dora Yeji one live on Facebook or say Sammy B should be Sheriff. Me ya Sheriff. Sammy B de munya wetrema. No. Sikapa no. Dumiso Levi mo mani di na yankwe. Mo suggest bi man. Sikapa. Oh no, near friend Kande. There be Kande say. Kande. There be man Kande. Mpe Kande. Say unya din emu du emu hu. Wo command Kande say. Na Rukia. Rukia o na unim say e ma bi so di ye ma obi asaki na so ye fa fulele na ma ayi humu so wo ho humu so ani ye ma obi Aisha so da bi Aisha ye ma obi Aisha obi ani Aisha. Oh okay, I see. Rakia tu so ho ma ye fa fulele na ma fulele eye confirm eye fulele ma ma ayi sikapa. Okay. Na kwame afum ye hu de kwame afum de baba guntu baba guntu we ye nyinada ye nyinada baba Raman ade osi akan ana say on sportsman so yes sports enti o yes sports and you to me fast sports din ma no program we ni yes said entirely ya baba Raman ye twam ye confirm mo se said din no enti ye man dey enti mo pɛ foforo mra eni na ye man no message Pakwasi the message about all the way from Australia or so Australia na by now no
wia wo honom and tenants on one honom are asking for the translation of the name so we'll translate live. Yeah, the artwork in the better one to buy a Facebook page in as well. Now Hama so the about good morning Hitman. Please share the name to reach that the Lumba and Mama Lumba. And the yentumento. Umari mama so what to say. Mimbo kana kameya ka say. Ese o mu nyina nyo. Comfort the same you know. Sikapa na yan friend of Fauzia. Fauzia, yeah, Fauzia. Sikapa na mo say yan Fauzia. Fauzia e kama. Fauzia nso anya ba. Yeah, me refi crowd. Comfort Manti ya da say. Enti sikapa ne din no Dumso Levi e be sesa din na ma. I'm man. I'm say fully la na ahwe of ran to me betu na ahwe. Umari atura mama say ko konsa IGP say. Mampini din amana. Ya man din da. Ah, na ya man din. Okay. Was he mudi agro be su mu nyina Mr. Charles Mante I send a message. Ora Charles Mante happy Baraka da Sala. Or say kwam your fum's name should be Oshola Bubakari. Ora Charles Mante Bukali. And up Rachas Mante, Yaman Baraka da Sala. Yaman Rachas Mante say, boys water. And also your Friday. And also say your holiday. And no, so Ankasan, Yedi we Nankasa. And also cry the same to food. Yes, Rachas Mante, that's on property come. And next, we said Tofik Ekano. Say Edin and one Shake Tofik Ekano. Yes. Or say no person or preparatory. Boconti Dina Diabanos in Yajatum. Sa Usuala Bukali. A fatanapa, a fatani, a dibia, in the Opompo, a diwe di Asheno. And Dinamoka Concosa IGP. Alia. Alia said, Yakwa Yabro for Dimbi Sano. And a Quaquia Christian name. Alia saying, Alia Muslim name. Oh, but I know the Yakwa say we do. Say, no IGP no ye, or Baon. Concosa IGP so your Yamobi Fatia. Fatia so near bad. Fatia. Too simple, too simple. Now I shall way. Aisha no say no so akoye common name a bia ni me pedin bia wo de mana emuodu say ni din ne honam say enti Moses say monwe ho na listeners ne fa bi mra konkonsa IGP mo susu say din ben okay so me ba konkonsa IGP yama call us two Enfre 0593406565 0593406565. Good morning. Hello. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba chok konkonsa IGP em friend say. Kofi man, mon friend no Maridia na say Hudiatu. Ana say Maridia. Konkonsa IGP em friend Hudiatu. Ana Maridia. Ana say Maridia. Okay. Mate. Okay. Good morning. Good morning. Me ba chok friend say. Aganji ani. Me pa chok you na konkonsa IGP em friend say. Rukiatu. Last caller na yeah. Okay. Good morning. Good morning. Me ba chok friend say. Pacho ya friend Mariama, nikasafika kama mseka ngbetili. Okay. Konkonsa IGP your friend say. A friend Munira. Your friend Munira. Confirm. Emuode. Okay. So me ba be quick one. Martin. Hello. Me ba your friend say. My friend Captain Free Tema 25. Konkonsa IGP your friend say. My friend Hamdala. Hamdala. Obia bisao say edini ya cheche njite ni yefise adwuma obi dia. Okay, meba. Enti yan chedi meba obi na bisao. Okay. Good morning. Good morning. Morning, DJ Hitman. Yes, me pacho yan friend me DJ Hitman, your friend me Shake. Wadaroma. Pacho you. Me pacho bo me din mame. I'm Pacho, your friend Fati. Yo, Mate. Just Fati. Black Obna frame house so say yem fra IGP eye Fikla.
Eh, nano say fikra say. Minti bi. Ana obi say hey, kon side GP should be Khadija. Khadija ne bad. Khadija ne bad. Confirm. Mami chamulila ni mu. Because Khadija for no omo pe konkonsa papa. Khadija kra. Oh yes. Ubenya semo. Khadija. Oh na me se matena zongo da. Ebinom. Ansa wo madu agiri zongo matena obe 2 years. Ebinom ntumi nka se omo nyina entirely sa. Ubenya Khadija. Yo eni na Khadija for no bi omo pe konkonsa papa. Edwuma wura yere. Edin be na ebe man Mama Lumba. So unim say yese sepani dware wi ane nsu asa nti ye bobodi ni nyina asa angedina me pacho mutie me I know say Mama Lumba no pay wotie pa and that din sutia no pay and I know someone can oh Muslim dia eyo mode saon dia mo be no men kan ho bi ba kusuro dia mo ba be ya no ba kusuro oh masa I know sir Masa don't be pessimistic. Thank you. I love that word. Don't be pessimistic. I love that word. Okay, so yeah, lost and fellas. Sheikh, you see me were trying to be like Kadaseka. You are trying to be like Kadaseka. I'm trying to be like Kadaseka. I'm telling you. So what are you trying to say? Masa. Sheikh, no. We are shelling them and you were here trying to be like Kadaseka. You can't do that. We can't exclude the owner of this company. That be. Oh no, so we should give the owner of this company a name. Omokwana say kedi kama omudin. Anya na eduma wrade ye be friend no. Nyabotre. Odifu ajakoraja. Wonim ene ye nuano Muslim for fofida. And edia yede be mama Priscilla. Any daddy no. I think say I was here met you for no. I suggest names no. It's my other Stella, obeso you free. Obeso you free mo. Adie no. Edini ye ya na de man. Oh, hold on. Yen to nyum yima Ora Chasmante. Ora Chasmante yenye wudeni wuye bue. Chasmante yenye wudeni wuye bue. Ene yen to no enkramo enyumu manwe. Ora Chasma wuye mungamu. Gaskiya wuye tazo. You know, Sami Ora Chasmante say here now appropriate. Check outside and side now. For property. And to send here, Ora Chasmante ya no. Say Mama Lumba so. Ebe ne sa. Na omonso ayene sa. Ano yenja programs manager Silver Lady. Antimony ani echiao. Counselor Antimony echiao. Prophetess echiao. Ono so ye magagia. Antimony ye magagia so ye boss woman of the house. Yes. Oh no. You're about to say yes. Obeni. And you know edia ye de be mama Priscilla. Any daddy no. Meba. Ebra aswidi Aladi Trasunte take you over the radio. Na pick your course no. Na wapon. Na media midimusi. Very nice one. Bakusro. But yes man. Meba. Aladi Trasunte. Yeah, Unia. What you pack here? Na Okay, so callers number you pe callers 4 pe and edia ye de mama Lumba. Shake we dey anka yemfre kilentua onu na nsuro hwe na nkonfa di ni mom kilentua no ha yemfre kilentua. Okay, so you from me saying go and you know course ne ba money Alaji Trasunte sabebi ebedi nkomo Alaji obi aba homa ne so Hitman ya mesumilia. Good morning. My wife we didn't be akasefre. The cafe PS. But I won't find it dinatu. Nyabotre, am say wo ya pere, nyabotre. PS na wo henfa. O do wenya.
enti ye bisa o yem papa daddy Lumba ene ye mama Priscilla edin be na osusu yem fama wo no Oba no mu fe Zinatu ena be ma so fe ni Nuruddin okay yate yada so why okay for ha yanko good morning mo fa si odin obi akasa free mi pa Auntie Mila ni me kasa free dodo Auntie Mila yem papa daddy Lumba yem nkramodin be ne yem fama no mi pa no fe ne Alhaji Musa Alhaji Musa daddy Lumba no flower ba no Ajia Fidos ne de mu de sa no manam ya da se wate hey Debbie what's it for so what treasure there okay Alhaji Trasunte Obia ba me what fa say we no be akasa free I friend me ma Cassandra o me Cassandra New York Cassandra New York in New York no wo nkana han mu New York ana say USD na akan me pa Ashama New York die Ashama New York okay ya da say nti yem papa da de Lumba nkramodin be ne yem frɛ no me pa papa de oyo gboro no nti no yem frɛ ne Sheikh Shari Nuhu Butu nya botru din na wo de ba no emu odu pa nti wo suggest say yem frɛ ne sa on yem frɛ ne Sheikh okay Shari Nuhu chief imam dina wo de amaye papa no okay mate ya da se na ya maame nso ya maame ne so ye hwe no Ajia Kende ya da se yo ma ho fa odin ma bi akasa free mi di Becky o mi frefi crocodile base ashine body ni bio den Rebecca mi frefi ashine man crocodile base okay e ho no crocodile no wo ho bebre o denchem mate yam papa daddy Lumba yam friend say ya papa daddy Lumba yam friend Abdul Hussein na yam friend ya mama no mama Fusena ense Abdul Hussein ene mama Fusena okay Fusena mama Fusena Lumba ya dase mama Fusena Lumba se Fusena ni Fusena de say no ano Alhaji final one I am sorry so Medafo beni. Hello. Wenti me nyina so. Hello. Me wa fa se odi na bia kasa free. Ba so se na Abigail me kasa free Obia masama. Abigail onkra modin di sen. Ajia bintu. Enti yam papa daddy Lumba onkra modin be ne yam fan free no. Ba so mo manem Alhaji Isifu. Ena mama Lumba nso Ajia Fauzia. That's why. Okay, Mate, edin is we more there. That's why. Thank you. Good morning. My home odin ma bi akasa free. Me patro friend me Josephine Senaya, aka Mami Jo kasa free. Me patro me kasa free Teshinungwa Estate. Okay, mama, daddy Lumba yem friend say won kramodin mu. Me patro yem friend no Alhaji Eid Asalibutu. Alhaji Eid Asalibutu. Ena mama Lumba nso yem friend no Hajia Safira. Okay, Mate, Bafira. Yada se pa. All right. Shake yem fancy. Yem fancy ni dia hodo aba no. Edina ba. Wonim dia be ye. Edina dodo na aba no ye beto so aba. I think say yem fa entunsane ani. Na say de edina be bebre sa na yem ma mo Facebook no so confirm ma ye. Kofi nso bodin bi na ne ba do. Yeah, na me say anka daddy Lumba yem frɛ no Sheikh Abdul Ali Jabbar. Na ka me so mi do ya kan Sheikh o say Sheikh Ali Ali Abdul Jabbar Basanteli
Basanteli munyum Jabani okay. Munim bibi. Jabano. Munim bibi. Ye ma listeners ne kwan say. Jabana de Basanteli aka. So edin we ne edin ma no. We have to associate ourselves from dinner edin ma. Okay. Enti ne yama listeners. Asamba yen ka ho. Enti wa wo fi apese odi ka no me de nyame ne mi. Sadia ya. Ohene Pilato wohoro ne nsa wo Yesu Kristo mogya ne ho. O se ma wohoro me nsa. Ti me de na hye mo nsa. Enti me sere mo ada. Suma yi me ka wa wohoro. Na wo so e. Be ka ho ana. Wodi ho be ka etiefo no. Media mi so am kire se nsuo mu o eja mu o. Woni omo nam. Mini omo ne nam. Odi ne ho nam se. Mini omo ma da biara da. Na shake won so okoni se. Mini shake ni akukuduro. Mini bibia ka. Ba fira akra. Ba fira. Shake ni akra. Ba fira akra. Edi na ba ye no krache wo so nkra modi ne ye den. Meme de na. Me pese me bo wudin a wo fia. Si Mohammed wo de ma ba ko penti Mohammed edi na ba ndadi de no. So o dotu ni nyina down. Nti bobi mame. Me ba daddy de end mistake abemu. Sesey ba Samnuri din bi ba mu. Ene se be ha adwen a mo nim bibi. Daddy no mo me din no. Anka o ma suggest din no, but say ye de cop vetting. Uni bibi. Munya botre. Say ye vetting din no. Enti mo ntwan yansa. Okay, na edina aba na ebe keep. Nti FDA na be approve. So ni dose wo fia ha. Dealer abeba, abi on ha beba. Enti munya abotre, omo so be bie lines no. Edini nyina ba mo veti wi a. Ye daddy ni mo me edini beba. Ya bebo to so. Aha. Sana me ho no. Enu beboa. Dabi edini momu de ye tu din anopa. Anopa tutu ye tu din ya. Botre we nye ba ya wono. Ye tu din anajo. Right tu din anopa. Enyo bia ya wono. Enti nu ayusu din na afe na. O like o be friend no we ya na afe Enyo bia ya wono. I disagree. Enti yakwa. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. Sakina. Member Sakina. Sakina. Bananka Fidels ye do. Fidels who say Fidels. Mama Lumba den dey aja. Member Sakina, member Bibo Fofra. Why? Alaji Sedu Agongo. Alaji Trasunte. Member Bibi. Why? Member Bibi pa. Ai. Na Uracha Asmantin so said akesi nkoma no. So what to me a prepare. Wow. I was here. You're from a Hitman. Happy holiday and enjoy the rest of our programs.